Go sa godisa bana sentle go baka gore ba tshelele mo mekgwatheng e le bobaši. Fa setlhopha sa the se fenya sa Kenya 2-1 ka palo gotlhe go fetela ko pele mo go ipatleleng phatlha ya WAFCON Morocco 2024. Mothoetso le go kgodiagala mo matlong a dikgosi nte ke go dumedisa ke go amogele nna ke bidwa Regional Richardson ra tropo wa Lobatse re Jomo Dithebe a re khansela Lobatse e tsweletse ka go tlhomamisa gore tekanyetso ya madi ya go jesa bana kwa sekolong e thusa itsholelo ya kgaolo eo. Khansele eo e setse e dirisitse madi a fetang 4 million pula mo dikgwebong tsa Lobatse mo lenaneong la go jesa bana kwa sekolong se se botlana. Dithebe o buile seo kwa putigong ya khansele ko Lobatse bošeng Pel Pudhudu. Go tlhalosiwa fa lenaneo la go jesa bana ba dikolo le dirile selekanyo sa 96% ya theko go tswa mo dikgwebong tse di mo toropong ya Lobatse. Fa 4% e ne e diriswa mo dikgwebong tse di kwa ntle ga toropo eo ka madi a kana ka 197,000 pula. Let me urge you, therefore, to encourage our people to get into processing of jam, peanut butter, and cooking oil so that we complete the localize our procurement of food commodities, thereby encouraging local economic development. Mo go tse dingwe toropo ya Lobatse e tsweletse ka go kopana le dikgwetlho di tshwana le dikgang tsa dipetelelo go itlhokomolosa ga bana le tiriso botlhatswa ga bana mo go tsa tlhakanelo dikobo. Ka jalo ke ka moo ba ba amegang mo dikgang tseo ba tsweletse ka go fiwa tshedilo maikutlo. Bana ba bo ba dirwa dilo tse ke gore ba bolawa ke tlala mme jaanong ba sologela gore mo go borreng ba ba berekang ba ka ba thusa ka tse ba di tlhokang ba ba ha dijo ba ba ha madi mme jalo go bo go sena motsadi yo o reng o tswa kae ga go le bosigo re le batsadi ba Lobatse re tlhoka go rutwa go kaelwa le ga ntswa tota dilo tse e le dilo tsa ngwao mo ngwaong motsadi mongwe le mongwe o tshwanetse go itse gore ngwana o ko kae ngwana o jeleng ngwana o tshela jang. Baebile re bolela gore bana ke letlotlo ebile ke tshego ga tswetswang ko bodimong mme jaaka batsadi re tshwanetse re tsaya maikarabelo go bona gore bana ba rona ba tsamaya kae ba itisa kae ba tshameka kae mme ebile a go nna maitseboa ba tshwanetse gore re bone gore ba haphile mo ditseleng tsa botlhokatsebe mme gape le rona re le batsadi re tsaya maikarabelo sengwe se re se lemoga mo dikgaolong ke gore there is poor parenting re tlhoka go tlhotlhomisa le go tsweledisa go bona gore bana a go sekolong ba dira sentle a go tleliniking ba tsamaya sentle le go tsaya sentle hela ga ba le mo tikologong mme re tshwanetse re tsaya maikarabelo. Go tlhalositswe fa go le botlhokwa go itsise setšhaba le morafe ka kakaretso ka dikgang tsa semolao le ditshwanelo tsa bana ka kakaretso go tlhomamisa tshireletsego ya botlhe. Paul Pudhudu, BTV News, Lobatse. A re name re ntse re le ko Lobatse mothusa ra toropo ko re Phemelo Masisi a re o tshwentswe ke ka fa batsadi bangwe ba godisang le ba ba itlhokomolosang kgodiso ya bana ka teng mo toropong ya bone. A re seemo seo se neela bana nako e ntsi ya go ka tsena mo diritibatsing le ditiro tse dingwe tsa botlhokatsebe. Re Masisi o supile letshwenyego le kwa Lobatse IHS kwa mokgatlho wa Dojo Ken Karate o neng o dirile thuto se ka dipuisano ya malatsi a le 5 ka maikaelelo a go aga bana ba ba mo sesha lone sekobo ka pego. E reka dipalo di tsweletse ka go supa fa bana kwa toropong ya Lobatse ba tletse mo mekgwatheng ebile ba dirisa diritibatsi le go supa maitshwaro a sa letlelesegeng. Makalana le dikhamphane a boloditse letsholo go thusa go lwantsha seemo seo go thusa lefatshe leno go atlega mo maitlamong a tebelopelo ya Vision 2036 ya go nna tšhaba e e nang le maitsholo a letlelesegang. Batsadi ba le bantsi ba gaetso ga re tlhokomele bana re tlhokomela bana ya la utlwa go ngwana na le mothata re tla re lekana so mo bogompieno ba leka gone gore re leke go ba guide re baage ba santse ba lekana ka go tele re le jwa le sa le metsi mabaka e le gone gore ba rutele ruri ba tle ba kgona gore le ha ba gola ba rute ba bangwe go godise re ntshe bana mo diemong tse gompieno re wetseng ke suru ka tsona ka leitse gore bana ba gompieno tota bagolo go tlhakatlhakane ka bone. Ngwana o godiswa ke community re tshwanetse re tshwaragane kgodiso ya ngwana. International Child Development Program re le kopile ka mabaka a ha re lemoga gore re na le mathata a parenting mo motseng wa rona wa Lobatse. Re lemoga jang go na re gore re na le maphata a parenting. Currently ha ke bua lona ka dipalo tse re nang le tsone
mo kgweding ya November ka gore re na le unity mo social work e bidiwang case work management ke gona ga re dilang le dikgang tsa di-family re dilang le dikgang tsa bo-adoption re dila le dikgang tsa child abuse la di bona dikgang tseo tsa malapa ka go harologana ga tsone re na le di-cases tse 86 cases mme mo 86 o tse 67 ke tse di amanang le bana. Katlego ya setšhaba e ikaegile ka maitsholo a a siameng a morafe ka seo se tla thusa gore ba nne le sebaka sa go supa bokgoni jwa bone le go ntsha maduo a a batlegang. A re simolola nne le gore batla go neela bana life skills re lemogile gore ruta bana karate but from there ngwana teng o excel only in one side o tla ba excel ko karating ga excel ko sekolong ga excel in other areas of life. For example, decision making ngwana ha kgone go ikakanyetsa la ba tsa tshwetso hela ya goreng this is what I want for myself, and we want children who can make decisions. Maikaelelo a matona e ne le go aga bana ba ra itse re le setšhaba gore re na le dikgwetho tse di tona mo kgodisong ya bana. Batsadi ba rotloeditswe go nna le seabe mo kgodisong ya bana ba bone ka go netefatsa fa ba rotloetsa go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo le go tlhomamisa gore maikutlo a bone a mo seemong se se siameng. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Phuthego ya mafatshefatshe ya lekgotla la UNESCO ya tshomarelongwao ya ngwaga le ngwaga e tsweletseng ko Kasane monongwaga tota mo phuthegong yone eo e ile a bua ko tona wa lephata la banana metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare a re lefatshe la Botswana le setse le dirile ditso ka go kgona go sireletsa dingwao tsa lone jaaka go sireletsa mmino wa seperu le dingwao tsa one fa e sale le nna leloko la lekgotla la UNESCO ka ngwaga wa 2003 ke a leboga eole ka pego. Phuthego eo e mo ngwageng wa bo 12 e ha mahatshe sebaka sa go ta go ikwepela go sireletsa mekgwa le kitso ya ditsatlholego tsa ngwao mo lekgotleng la UNESCO. Lehatshe la Botswana le setse le kgonne go atega mo go seo morago ga go kwadisiwa ga mmino wa seperu ke ba UNESCO ka ile mengwe ya e go magomediwang ke go nyelela. This pursuit identified 94 unique ICH elements reflecting the rich tapestry of our nation's diverse ethnicities and traditions. Botswana has made remarkable strides since becoming a state party to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2010. We have inscribed 3 ICH elements in 2 districts, illustrating our commitment to safeguarding and promoting our living heritage. The Convention has cultivated an ecosystem of actors, states, NGOs, communities, universities, Category 2 centers, united in the shared commitment to safeguard and promote the world's intangible cultural heritage around the world, always at the service of communities and their aspirations. Lekgotla la UNESCO la re le lemoga fa kgaolo ya Afrika e humile ka ngwao le mekgwa ya dikiso tsa tlholego tse di tlhokanang le go sirelediwa ke ka moo phuthego e le la bosupa e ntse e tshegediwa mo kgaolong ya Afrika. Africa is a global priority for UNESCO, and this marks the 7th time that committee session is being convened in the region. As the cradle of humanity, Africa serves as a powerhouse of cultural diversity, contributing immensely to the richness of our global heritage. And this recognition safeguards this vital cultural element and galvanizes our communities towards documenting and enlivening more aspects of our living heritage. The work of practitioners, NGOs, and individuals in this regard has been instrumental, and we applaud them for their commitment and urge others to emulate them. Phuthego e tseneng ke bana le seabe ba le 400 e tla tswelela go ta go fitlhela kgwedi eno e thola malatsi a le bohera bongwe. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Mogolwane kwa lekaleng la Competition and Consumer Authority re Ernest Bagopi re bagwebi ba tshwanetse go nna le ditsetlana mo dikgwebong tsa bone tse di ka thusang go tiisa tirisano gareng ga bagwebi le bareki a re seo se ka thusa go tlhofofatsa dikgang di akaretsa dingongora tsa bareki. Lekalana leo le ne le rulagantse thuto dipuisano e maikaelelo a yone e neng e le go rutuntsha bagwebi ka ditsamaiso le ditirelo tsa lekalana leo Thiri Makgweng.
Mo ngwageng wa madi wa lekalana la CCA o sa tswang go feta dikgang tsa dingongora tsa bajibareki di ka tshwara 1403 di begilwe kwa lekalaneng leo, se e le sekao sa gore beng ba dikgwebo ba tshwanetse ba thabolola ditsamaiso tsa bone tsa go buisana le bareki ba bone go fokotsa go tlhoka go itumela morago ga go reka kgotsa go dirisa dithoto. Kwa phuthegong e bagwebi ba ne ba gakololwa go dira ditsetana mo dikgwebong tsa bone tse di ka netefatsang gore bajibareki ba kgotsofalela ditirelo tse ba di neelwang mo dikgwebong. I think what is important out of this workshop is to realize that the business community has a responsibility and the consumer also has a responsibility. But however, the complaint comes towards the business almost all the time. So our assessment has been that majority of the complaints we receive, we will realize that there are issues that could have been addressed at retail level. Bagwebi ba ne gape ba gakololwa go rekegela maikutlo a bareki ka dinako tsotlhe ka go direng jalo go tla thusa gore ba ipaakanye diphoso a bo ba baakanya tsotlhe tse di tshwanetseng. We should understand basically that these are primary customers of yourself. For us, they are secondary customers to us because they have chosen to buy from your establishment with confidence. So we are advocating that as long as the customer has chosen you to purchase from yourself, you have to take care of that customer through the process. Bagwebi ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha maitemogelo a bone. Okay, I can buy a sedan car, a normal car, take it to the bush, load cement in it, and then hammer it and break the gearbox. And I come to Afro Motors that I bought from you 5 months and 25 days. I need my money back. Without it. Because on that day, I'm throwing it away. I don't have any use for it. So it's always a problem. This thing has never been explained. I'm seeing it for the first time, so I don't know what these people are talking about. So these are the problems. Like he's saying, we're dealing with very caring customers. Thuto puisano e ne le ya ntlha mme ke mathagolela tsela a tse dingwe tsa mofuta o tse di tla tshwarwang go ruta setšhaba se se akaretsang le bagwebi ka ditsela tse di lolameng tsa theko le thekiso ya dithoto, seo e le go rotloetsa seemo se se tla kgotsofatsang bareki. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Botsogo le boitekanelo di kaiwa di le botlhokwa thata mo tirong. Seo se builwe ke baitsanape ba tsa botsogo ka go farologana kwa letsatsing la botsogo le le neng le rulagantswe ke khamphane ya thekiso ya lookwane ya kwa Dikgang Oil kwa Maung. Love mo Mario a tswelela. E re ka badiri ba khamphane ya kwa Dikgang Oil ba berekela mo mahelong a go rekisetswa leokwane le le kgonang go nna borai mme seo se tama mmereki go nna a na le tlhaloganyo e e itekanetseng ga theogetse. Khamphane eo e ne ya rulaganya letsatsi la boitekanelo go ga babereki sebaka sa go ithuta ka botsogo le gone go ithatobela malwetse ka go harologana. What we have as assets di petroleleng ga di hite tlhwatlhwa ya botsogo ja mmereki wa rona. Tlhwatlhwa ya botsogo ja mmereki ya rona re beile ko pele go gaisa le tsone tse re nang le tsone e le dikoloi di na le ka gore tsone tseo di tlhokomelwa ke motho a tsogile sentle. Ga gona motho o ka batla go tlhokomela dilo tsa motho ena a sa tsoga sentle. Betso botsogo, boitekanelo and safety, pabalesego should be the cornerstone of any organization or industry. Makalana a mangwe a ikemetseng ka nosi a akaretsa BOFWA, Ngami DHMT le Bo Cape magareng ga a mangwe a bo a tlisitse thuto mo badiring ka botsogo jwa bone. The benefits of wellness in the workplace. It boosts morale, employee morale and positivity. So se kwa Dikgang ba se dirileng gompieno se botlhokwa thata ka gore go tsweng hano ke dumela gore babereki ba go bereka ka tlhwatlhwa, ba go bereka ka manontlhotlho. Ladies and gentlemen,
Let's embrace simple yet powerful habits. Whether it's a brisk walk, aerobics, dance, swimming, drinking more water, and eating healthy food. O se o se dirang o mokgwa wa gago ke o to o go dira se o le sone. Your choices, the major risk factors that I will tell ele gore a dira gore a ba kgobokana collectively a helela a dirile gore o na le NCD ke dilo tse re tshelang ka tsone but the risk factors tse re ipang mo go tsone bothabetse jo le tsenyang mo go tsone. Khamphane ya Kwanokeng Oil e mo nakong eno e thapileng batswana ba heta 3,000 ya re e ta dira letsatsi le la botsogo selo sa ngwaga le ngwaga. Love Mo Mario, BOTSWANA Television, Maung. Kgokgontsho ya bong e ama bana le bagolo ka go lekalekana ke ka moo dikereke di tshwanetseng go tsaya maikarabelo a go ruta bana ka ditshwanelo tsa bone go ikgapa mo go kgontsheng ba bangwe. Go rotloeditswe dikereke go ruta bana go lemoga dikai tsa kgokgontsho le go itsise batsadi baruta bana le ba sepodisi fa ba lemoga seemo seo se se builwe ke mmaboipelo go kwa tsa bong mme ke sa o baka Mathibe ke o lebogela dipotsane wa tswelela. Malatsi a lesome le borataro a ntagatono le kgokgontsho ya bong a simolosa kgwedi ya ngwana tsele hela mme a tahela kgwedi ya Sedimonthole e le lesome le go tala mahatshatsi le ikwetse mo go bothe go thapa mokgosi ka bodiphasa jwa kgokgontsho ya bong le go nna le seabe se se bonalang mo ntweng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Kereke ya Anglican e arabile selelo se ka go bitsa bommaboipelo go ta go ruta bana ba sekolo sa Tshipi ka kgokgontsho ya bong le dikgang tse dingwe tse di amang bana. Ba sentse gore ba itse gore Jesu wa ba rata mme go tsone mo dithutong tse re ba rutang tsone ba rute gape ka boitsholo mo setšhabeng gore go sologela gore ba itshole jang. Bana ba sekolo sa Tshipi bana ba bua se ba se itseng ka kgokgontsho ya bong gore mo gender based violence o tshwanetse gore ha o shutliwa o tshwanetse go bolela ba o ba pileng le bone ba ba tshepang gore o shutla ke mang. Dithuto di ka bontsi le ka di-rallying to just compete with others le bona gore how are you doing a le ruta sentle kana gona le ha le sa tshwareng sentle teng. Ke bona le gore re tlhalaletse kgokgontsho ke gore re tse bobedi yo re ba dire so se le sola ba isago ya bone ba bone e le botlhokwa ebile ba lemoga e ka kopa ya bopega le ha tsela go tsona la na le lungo mo baneng ba rona ba ba tsentseng ana mo tshokologong. Bakereke ya Anglican ba re thuto ya bana ba sekolo sa Tshipi e remeletse mo temaneng e hithelwa mo lokwalong la Diane 22 verse 6 e re ntwaetsa bana tsamao e tshwanetseng ka mo ga ba kita ba hapoga dithutong tseo ha ba setse ba gotile. Kereke e dumela gore tumelo e rutintsha bana go nna le botho maikarabelo mautelo bothoko le go tshela ka mowa wa tebogo. Ke o lebogela re dipotsane BOTSWANA Television tsa bong. A re diwetse jalo motho wetso ga go tsa sekgwa kgante jana ka nako ya boroba bobedi ba metshameko ke ba. Madume dikgang tsa ke tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the mess se iponetse phatla lekgetho la bobedi kwa kgaisanong ya sejana sa Aforika sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco morago ga go fenya sa Kenya ka nno e le nngwe go lefela mo tikologong ya bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba go dira palogotlhe ya dino tse pedi kgatlhanong le e le nngwe ya Kenya ka Molelekwa wa bega. Setlhopha sa monogae se tsene motshamekong o se tiiswe mokwa ke nno e le nngwe ya motshamekapelo ga borong United ke itumise dithebe mo tikologong ya ntlha. Bomme ba the mess bo ba itse fa maleka a lefela setlhopha a ne a lekane go ka fetela go makgaolakgang a WAFCON ngwaga o tang le fa ba ne ba etela dikota kgapetsa bomme ba the mess le Harambe Starlets ba retelelwa ke go tshikinya letoa mo karolong ya ntlha.
mo karolong ya bobedi Kenya ya nna le sebaka sente sa go ka tsaya ketapele jaaka bana ba abelwa penalty morago gore Nondi Mahlasela a tshwara kgwele ka lebogo fela jaaka mo tikologong ya ntlha motshwara dino wa Botswana Sedileme Boseja a dira bontle a se dirile thago ya Cynthia Masungu seo sa tsosolosa mowa bomme ba ga Alex Malete jaaka moragonyana motshamekapele wa monyagole le dithebe a boa gape a ipoeletsa a no sa nno e le nosi ya botlhokwa go ka emetsa tatedi e reng e tsholegetse kwa lebeleng le go la setšhaba go monate ga ba bologo sebata a ke jaaka ba se bone le fa Harambee Starlets e ne ya tswelela ka go kokota ko dipaleng tsa ga Boseja bomme ba mo gae ba itshwarelela go fenya motshameko o ka nnogo lefela seo se ba neela phenyo ya dinogothe tse pedi go e le nngwe go ka netefatsa fa the Mess e leba kwa AFCON lekgetho la bobedi ka tatelano. Or maybe it's because I was expecting us to go through, you know. Even when they had a penalty, I was saying this one is ours. Yeah, because we do a lot of preparation. If we were so unfortunate and we had to go to penalties, they were never going to score any penalty. We knew where every kicker is going to kick. So when it was a penalty, we said, oh, it's number 4. She's going medium right. And we had no problem. We had that information. And preparation, it helps you to be calm. So, yeah. But the game, we knew anything can happen. The penalty, we've worked on penalties at training, so we know when it comes to African football, they'll just give a penalty any day, any time. So we were prepared for that. We went there the first time. We can do it over and over again. Batsamaisi ba the Mess jaanong ba lebagane ke tiro e tona ya go ka baakanya setlhopha gore se nne mo maemong a mante a go ka phadisana kwa morokong ngwaga o tang morago go fetsa mo dikwatafaenaleng ngwaga o fetileng. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Boeteledipele ba lekgotla la Botswana Football Association ba re go iponna phatla kwa kgaisanong ya WAFCON e lekgetho la bobedi ke sesupo sa gore maduo a mantle a ka tswa fa lefatshe leno le ka tswelela ka go bereka mo go tlhabololeng kgwele ya dinao ya bomme. Moeteledipele wa BFA Maclean Tweety Tshwarelo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association re Maclean Tweety a re ba setse ba lebile go batlela setlhopha dithuso go ka itlhokoletsa kgaisano ya WAFCON mo go ka utlwalang ka jana ba go rekisa lefatshe leno fa pele ga lefatshe ka bophara. We could do much better if we had the funding to prepare the team to go and play at the AFCON. And I can tell you we'll go right through to the final with the necessary funding. We can't just say we don't have money. We have to go into the market and get the money, especially with the girls that can give sponsors a lot of exposure by going to AFCON. I always say to people, if we want to qualify for the World Cup, we have to invest in women's football. And this is a typical example. First of all, congratulations to the Mess. They've sacrificed, they've worked so hard to get here, and I'm so excited. On the ground, they are showing Madua on. So now we have a lot of work to do. Qualifiers. Now to go and compete. And for us to compete, we need more friendly games. We need a proper camp. We need but I'm so excited. We are so happy to support women football, and that shows growth in Botswana, and I'm so excited. I'm happy for the team. Ra lebogisa the Mess jaaka ba galaleditse lefatshe leno ka jana le ka nako tsotlhe kgaso e nna ile ya popota. gona le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nghabe gantsi le Kgalagadi fa mafelong a mangwe gona re setse gore bo go thibile ka bontlhabongwe mo maphakeleng gona re setse go iplatse go le mololo kwa Francistown Selebe Phikwe le Pladjan ka lesome le bobedi kwa Francistown lesome le botlhano kwa Selebe Phikwe le Pladjan fa ko Ngwajane gona re setse gore go le bothitho ka lesome le bofera bobedi fa mafelong a maka montsi gona go tla be go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le botlhano.
5 fa re lebela mo tshokolong gona se se go ikutlwa tsa go le mogote o feteletseng ko dikgaolong tsa Ngabe Chobe le Bokoni jwa Legare ka 30 le Boferabong go ya go 40 fo mafelong a mangwe gone ka bontsi go le mogote thata ka 36 go ya go 30 le Boferabodi fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona se re go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ka 22 ko Maseru gona se pula diphefo le dikgadima ka 20 fa ko Manzini gona se pula ka 21 Antananarivo le Harare gona se go bothibile ka bontlhabong ka 32 ko Harare 22 ko Antananarivo fa ko Beira le Lusaka gona go tla bo go apogile ka 36 ko Lusaka 31 ko Beira fa ko Jerusalem gona se pula diphefo le dikgadima ka 30 ko Blantyre gona se go bothibile ka bontlhabong ka 20 le Boferabong. .2063 envisions bold